Karbi Anglong Sports Association Pathu Aklamalong Ingdeng Kripli Dr. Bhupen Hazarika Phan Kachiki Moja me Kideng. Nilip Education Blog along Joint Secretary Nirupama Timungpi Sodagalam The Thanbang Pen School SMC Atumpen Kachingwai Pedopon. Arnisi Aparman Dhansari Young Sports Club Atumpen Volleyball Kepatu Kibipon. KarbiAnglongLIVE ada pabirta long penelisami mirinan sepi pinebertang ton pen arjupanik tha. Dipu Karbi Anglong Sports Association Pathu Aklamalong Bharat Ratna Anong e Kideng Dr. Bhupen Hazarika Kamatha ke claim kidam kimi ason ki Charlie Dunpen Khailong ri kang thurpon akinang sot Bhupen Ingdeng Kripli Dr. Bhupen Hazarika Phan Kachiki Moja mek Kideng pon. Labangson Dr. Bhupen Hazarika Phan Kachiki Moja me Kedeng Ponalong Manpeng Kipi Lapen Milur ke Kai Pensi Asamang Kang Pialong kita London son Thotsi Karbi Anglong Sports Association Aklamalong Chikimodun Self-Help Group Atumpen Kichenglok Saikam Saipu Chokomar NGO Rat Asai Klembang Pu Klembang Pietum Chitong Dunsi Ingsam Jin Pen Kachiki Moja me Deng Pondo Karbi Akhai Pen Kiching lok khai kaprek hatum sitami amithang apindeng sungpot chingthang pamisi kilun ke kan chapaklang dun si aliralon pidun labang solong District Commissioner Pen ke patir pipona jai megalong KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Alhui Sarpua Manapeng Pen kachopha teng chitong dunlo Lasolong Dipu Legislative Assembly Constituency MLA Bidya Singh Ingleng District Commissioner Nirola Phangchopi KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Taubi EM Ritesh Inghi MSC Board Chairman Atumpen Kichenglok Department Thongke Patum Achokomar Atum Chetong Dunsi Ningaklong Pen Ingdeng Kripli Dr. Bhupen Hazarika Phan Kachikimo Arni Talondun আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে ভাৰতৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত তেখেতে আজি অসমত প্ৰত্যেক জিলাত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় গায়ক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মৃত্যু দেৱক আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আৰু আমাৰ জিলা ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ তেখেতৰ লগত লগ লাগি আমি কাছা ষ্টেডিয়ামত কাছা খেলপথাৰৰ ইয়াত তেখেতৰ মৃত্যু দিনত আমি উদযাপন কৰিছো আৰু তেখেতক বিধি আত্মা যাতে চিৰদিনলৈ যাতে শান্তি হয় তাৰ কাৰণে সকলোৱে আমি গানের জৰিয়তে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেলেগ বেলেগৰ স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ইয়াত আহিছে সকলো দল সংগঠন বিলাক ইয়াত
একেলগে আমি ইয়াত অৱগত কৰিছো লগতে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত স্থানীয় ৰাইজ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আহি তেখেতৰ মৃত্যু দিৱস আমি সকলোৱে উদযাপন কৰিছো আৰু তেখেতক বিধি আত্মা চিৰদিনৰ শান্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আমিও সিদ্ধান্ত লৈছো যিটো নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছো News report KarbiAnglongLIVE. Loke Charlie Henlo Khai Amumang Loke Charlie Henlo Khai Araji Puasonsi Mena Khai Charlie Osomara Tuma Pansitami Pathek Parinang Lapen Mesen Amunid Pamanang Pumatasi Jesamet KarbiAnglong Autonomous Council Education Department Atum Sitami Thoi Lapen Inglong Hawara Tuma Pan Sitami Quality Education ke Vanjia Pan Pura Bor I Piklo Lapen ke Mesen Ang Thekta Klang Bomlo Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo tarapung hawar anat iroi malom aprang bang troxy nerkep athan bang atum school chedam bang be pinpu social media local news along keklang ham apothak jesamet duarbaguri press club aptung atum sitami RDNC jesamet KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Tobi alang liphan bang solam thek ke pachini dona tengpen alang lisitami RDNC Ahok pet alam theka chini jia phanpura KarbiAnglong Autonomous Council Education Department atuma phan hukum PC kidamtang November 4 ani news along amen kiklang vek athan bang lapen school SMC atum pen KarbiAnglong Autonomous Council Joint Secretary Nirupama Timung Pia hin pen chingwai lin si ahok alam the pherang ke atuma phan nang pachini dun Nirupama Timung Pi kaning jia tengki news along ke klang alam theta ahok pik an ke kali athe inglong hawar anat thanbang atum kedam kewang kedo kethak aphan akasik sak do lapen second school kibiji aphan KarbiAnglong Autonomous Council Authority atuma phan chuning rilo setame ingsam rilang setame kedam tangani ason ke pavideji aphan pura Achiklo Jonwang Thanbang atuma phan nilip education block along training padopon ver poputa than pachini dun lasi ang ton penang litum kachini ji aphan Nirupama Timung Pi kaning jelam thele non nang litum arjuponik tha Nilitum ladak nilip block office along si kadogo we la pachu media long eklang single teacher school side la haya teacher tumhan pha si pini SMC amai phutum alang litum kadogo vita chetong pet penilitum district pen tame DPO West KarbiAnglong apen nili apen BMC apen alang long SDPO adu witum wang si pini ajak kiding pen kesumana lam che than ponji po lambang pini che than ponong lo labang ke pueno je hok lo pima media long ke klang bang ke masapsu teacher atuma bang ahodadak mane lu than the po lambang ke alang litum pen report hang lo sia lambang ke la single teacher school along ana bangke isi katura ladak la remote area school bina apen la hai along ke dam ke wang ma selang litum nang che than lo la pen SMC president tum ta than lo si latum chikloi jon pen atum bangke un ana bangke hopta ke thoma an ke latum ke than si tami ke dam ke wang ma si latum bangke ni phone ni truck nang ko ke ti busipu esam latum aber nang hirlu pulutang te la pen ahok lo non akimi education system along a new education policy ateng ben pulutang te teacher tumhan training bang pathipik na sila teacher tuma training aphan pulutang te nili tum bangke apor la puson si nili tum district along la pen block along la puson training padupon titi na sialang litum la bangso training ke bang hoda bangke alang litum bangke class bangke thanu ne det po la arum nang hir det po ke la si la so hoda bangke News report KarbiAnglongLIVE Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai Tame ke swastan tapi tame nang ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo Lason amar জীবন দুয়াই জুন্ডেক নে আর্থু সুয়াহাই যাত্রা কমলো নন্নে আপ্রাণ আসাপ আসাপ মেলো বাংতুমতা জুনবেকথা
Rangke nilipai kiso ason to ari kengi kaharja katimi kiso kela amar jiwana dawai order pen pacho pen sinona sawo ki tumilo anke anthek dolo Lakhain kora truck Duarbaguri constituency ke parlo Upper Dehuri men hansia rong pathua klamalong Arnisia Farman Dehuri Young Sports Club atung pen volleyball ke pathu ki bipon Lason si ke damtang ni phai player ni Upper Dehuri men hansia rong ke pathu klamalong Arnisia Farman aphan volleyball ke pathu bipon lo La solong ada por phai sirke prachite ma por ben chengpon si volleyball ke pathu pedopon lo Bang Sohut Aluya Mana Ping Pen Kachitong Dun Social Worker Mohendra Lekthe Dehuri Rongbong Khat Case A Secretary Robinson Rongpi Atum Pen Kidanglok Penangan Kethe Kiding Atum Chitong Dun Volleyball ke Pathu Ponalong Team Krehni An Chitong Ponsi Pathu Ponlo Labang Sohut Angdung Kiti ke Pathu Pon Laki Golakhat Volleyball Team Lapen Bokarjan Volleyball Team Atum Si Pathu Ponlo Bangso volleyball ke pathu panalong ke chengsi anong e ka chepalong pon laki golaghat volleyball team atum pensi chepahai ponsi nong e chepalong pon lo la penadun thu ka chepalong pon laki bokajan volleyball team atum si chepalong pon lo nong e ki pialong ke chengsi nong e laki social worker mohen lekthe pensi pipajir pon lo adun thu nong e ke pajir pon laki KSA claim bang Robinson rong pi pensi pipajir pon lo Lapen labangso ke pathu panalong kachirap dun KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tok bisitami ke pathu anat kang thurdunji aphan sitami Dethor Young Sports Club atuma phan kachirap pajir dunlo la solong Dehuri Young Sports Clubs atum pen EM Richard Tok bi lapen ke pathu along kewang ateran atum anaphan tami kachuro pajir pon News Report, KarbiAnglongLIVE. Bharat Ratna Anong E Kiding Dr. Bhupen Hajarika Kamatha ke claim kedam ke mia son ke Charlie Dunpen Kheilong Rikang Thurpo na kinang sot MP Amar Singh Tiso Dr. Bhupen Hajarika aphan ka chikimo ja me keding ponalong manpeng Kipi lapen milur ke kai pensi asamang kang pialong ke talon duna son thotsi West KarbiAnglong ke parlo baithalang so serdihona klamalong chikimodun School lo ke Charlie Klim Somara tumpen ke chenglok saikam saiphu chokomar NGO rat asai klembang phu klembang phetum chitong dun si ingsam chin pen ka chikimoja me dengpon Karbi akhai pen ke chenglok Akhai ka prek atum sitami amethang apindeng sumpot chingthang pamisi kilun ke kan chepaklang dun si aliralon pidunlo West KarbiAnglong District Commissioner pen ke patir pi ajai me ke dengalong 6 Diphu Parliamentary Constituency pen MP Amar Singh Tiso aphan aluhi sarpo aman pengpen kachopha teng chitongdun Lasolong Haurakhat Legislative Assembly Constituency MLA Dorsing Ronghang West KarbiAnglong District Commissioner Sarangapani Sharma KarbiAnglong Autonomous Council EM Prabhachandra Taro Socheng MAC Hatsing Rongphar Baithalangso Municipal Board Chairman Pradip Terang West KarbiAnglong District Election Officer Arnika Lekthepi Baithalangso Municipal Board Chairman Barim Chandra Singh Ronghang atumpen ke chenglok Department thong kepalong chokomara tum chitong dunsi Ninga klong pen ingdeng kripli Dr. Bhupen Hajarika aphan kachikimo arni talon dun Mayalong kadukavi loke Charlie Klim Somar atum lapen kachitong dun aradoan thurpet pen manuhe manuhor babe pu alun ase angtong pen kilun parom pluk pensi mesan pen talon dun Kachikimo Rabang soal ni long all Assam pensi Ladakh bangke Ladakh ke talon pola a district tina long sidane lasi milimo
lam ke jai hota than ko de doctor Bhupen Hajarika akimi ke claim pon aku an labang ke itum ta endonam labang so ke claim ke dam aku yong si quality yong si to endonam ke itum homas ta mesen to homas mesen lo tante itum homas itum jati ka to ka be than sila jing pon ko la pe doctor Bhupen Hajarika ta be at kormo ta sob mohan atma pavitro atma thanan ke alang ke kon ebno la pen ke Karbi pono di masa pono okhomia pen usame luna long amse la tongge peace hanti ke doia phan la pen ka do be international brotherhood pu kaching pon seroia apan se me luna long amse ka do we la ke boche pon ele pon Hamren pen Danieling hi KarbiAnglongLIVE Tang te pinia da berta ke lapan si kang ton poniklo